Nisa cia Vilingi Wa Mauvoo. Musiaisia ninawikwatio kana ni watindanesa wakatano wa umundi matuku miongweli na ana mwai ni wakele mwaka ni wangilili miongweli na itatu. Ninawikwatio kana chumwa chaku nekithiwe cha kwa ila ngocha ndini wa Vilingi Wa Mauvoo nyenitwa Robert mutuku na ke Sharon Dinda etwa lula Mauvoo wa kwanzia ya meko nimbe na latu kumbanisie kwa Vilingi Wa Mauvoo alatu kumbanesie ne vamwe na Muzumbe Dr. William Ruto kwenda ngaliko ya ulei kuweka kumulunga kila ivinda na kumunenga udhei wako thukuma. Maskwota kisioni cha Vilani kutoa isia miateanio nginya kiseseni chavo lisi cha kanyonyo mayenda mathini kwa Vilingi Wa Mauvoo. Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilo kwenda serikali yose matambia mame tukikuitana ene ndinanza. Na munini wa governor county ya Masaku Francis Mwangangi kumienda serikali vetange ngui Kisomoni. Vilingi Wa Mauvoo. Ina udhocha tutambanie nginya muthia na utunenge mawoni maku hilwa Mauvoo maitu kwisila ili tukenda imwe itano ila namba ya utumani mukuvi kana kwisila Facebook page ito ni Mutongoi TV. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana Musumbi Dr. William Ruto ni waweta kana ndeti kiliangaliko ya ulei kuikala itula muti uthukomi wa serikali yake vala waweta kana vivinda ya ureti ni virukitwe ni vinda na kana yu mendea na kumanda nzia kivathukanio sia kukilia ukwati. Musumbi Ruto ni wamwenda Mutongoi wa Azimio Raila Odinga au manwe vyu na kulikilila utongoi wake iweta kana anaina ivinda ya kilungu cha miaka 5 itina wa handshake na Musumbi uthiumuye wia na kana yu ilite unenge Ruto mwanya atongoesie na kuthukuma enendi. Mwandu kuitwa Jelina Mose nukuelesio. Will have invested close to 200 million. Ruto no kuetakana ndeti kili alamenga likoni ya ulei kuikala maiko so uthukumi wake kui enendi ma Kenya aimutula muti Raila Odinga kwa kutoisia maandamano vala wa mukanya au maneno uthukumi wa serikali yake aiwetakana naina ivinda yaku yana yakwa ile maundu nthini wa miaka 5 ya handshake. There is no need for others to threaten others with demonstrations. You had 5 years of the handshake shenanigans. And that is the reason why the cost of living is where it is today. I have stabilized the economy. I am now dealing with the cost of living. And we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. And the fellows on the other side are not going to give us any lectures or any lessons because they have none to give. If they had any ideas, they had 5 years to implement and they did not. Na rais, hawa watu tuachie. Tuko kwa kambi umetufungia sana. Tuachilie. Mimi kama generali wa UDA hapa Mombasa na jeshi ya nchi kavu tutaingia tupambane na hawa watu. Ni wawetakana yu vinda ya uteti ni dhelu na yu akwete kumanzanzi ya kivathukanyo sia kwa ile ukwati. Na yu Raila ni walite kuive tangana na mitu ya kuvuthi isa serikali yake na kumweka athukume enendi. Sote tumekubaliana mambo ya uchaguzi iko nyuma yetu. Nafasi tuliyoko nayo sasa. Na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa miezi 5 zilizopita. Ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Kavindani kwa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wawetakana maandamano ma Raila ni matumita akwata wasi munene ta uwa kwa semanya wa muungami wa maundumeo kone malelu ilembetani ya Afrika ndini wa ngwatanio ya Afrika. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union Infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamutia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ndio huyo amefukuzwa. Ameambiwa hii mzee hapatikani kazini, ako maandamano, ako kupiga kelele. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile natakikana. Uwo kakavindani kala maithi wa maivingu wa kuambiso kwa mulati wa gas kisioni cha Dongo Kundu na ula ni ngwatanio kati wa serikali ya Kenya na kampuni wa Taifa Gas kumanzi mutu ya Tanzania mulati ula ni wa kimaza cha shilingi bilioni 13. Tuko hapa kwa sababu tuko katika safari ya kumaliza umaskini katika nchi yetu. Mradi wa leo ni baadhi ya miradi ambao tumepanga
kupanua maneno ya viwanda, kupanua maneno ya biashara na kupanua maneno ya uwekezaji. Najua hapa kwa special economic zone kampuni zingine zitafungamana na uchumi samawati ambayo pia itakuwa muhimu katika kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Tunataka hizi ajira zifaidishe kwanza wakazi wa Likoni constituency. Pili, Mombasa County. Tatu, jirani yetu Kwale County, manako tuko jirani. Tuwe na hiyo circle ya kuenda. Musumbuli ya Ruto ni wawetakanani makuikia malonyo memwanya kuikithekane tuivikia mwaka wa 2025 kila mwezi ukethia wina utonyo wa kutumia gas kuitana enende na mawu ala metawe ni siuki na kusuvia mawidhi luliko na kulea kutilanga miti ingini wumwe mwamulo koti kutheswa kui gas mikana kila mwenende ethiwe na utonyo wa kukwata gas kwa dhoa munini. Mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua. Ingine wawetakana ni makuikithia kana mulati wa Silanga wa Mwache na ule kauntini ya Kwale vuma na ule wa Mzima kauntini ya Taita Taveta ni wavucha kuikithia kana NND kauntini sia Kiswani ni makwata kiwucha kuyana. Gilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Maskota maikundi ya mevelani alamekala kithekani cha Kanyonyo kila kikilioni mbunge cha Kitui kauntini ya Kitui ni matwa isemiatianio ya Mugo kinya kiseseni cha volisi cha Kanyonyo kusikumi ya maofisa mavolisi kutumania Mugo kithekani kiu. Maskota asume weta uvungulu wa Mugo tawikathi temonoma wikalone mo na kunyamawa ni makundi alangi mekithekani kiu wala maweta kiyocho kiyithi twekiyoswa kwa wito maofisa ma OCC mwandukiitwa Esmas Chalo ena Mauvoo. Amemba maikundi ya maskwata ya mevelani laithitwe jikala kithekane cha Kanyonyo kila kikilioni mbunge cha Kitui ni matwa isemiatani ya mumu vaka kiseseni cha volisi cha Kanyonyo kusukumia maofisa mavolisi kuma kiseseni kiu kuosa matambi mametuki na kweto songio wa muthiongu senisila sithitwe kithekane kiu na kweto vungulu wa Mugo. Amemba meweta methitwe menya maoni makundi alangi ma maskwata mekithekane ki na makuna livoti kui maofisa ma OCC maithitwe meikwato songio na yumiatani ni ya kusukumia kwithukiswa kwa kiocho ni maofisa ma OCC. Amwe katika alama itu ni mochema tukeuka methe amenzu imbai. Na tuwa kuna ripoti pa Kanyonyo police station pandu pa mose action ya ututeria. Majambi ya kutuna maasya. Pani po wana mutia kithekani tuwe beko wana mutia kitheka. Na pani tiwe tuko kite. Lakini andu asu kwe omunde ni mendie kupungusya mwana wakwa wala wetwa James Mwema. Na methe atepo wala moni ene moka. Makunie simu sana na nusu usyo tukunela ni kwatie ripoti yesu. Undu serikali hapa Kanyonyo itona kututeja. Nundu amwe meitu makwatwa to munde umwe witu akomie polisi ya Matu ya Machakos. Ule kwatetwe. Ni wa makunie simu nzebura ya mina kuwawa. Na ndo asu mekolesu ino tudhinya. Ende umunde utukuwa munde akoma polisi ya tuikaniwa ni wa muwai wasyo. Na yukendo kini chotu kwenda serikali. Ili kilile kwa ndani. Amemba ni maweta kwithia mavatu kuwanya mosi ya kithekani yu methenya muimosi uwaiwe na makuna livoti kui maofisa mavolisi mamethitwe meitalwa mavitio makuwanya mosi ya kithekani otondo makwelesya kuvika vuvuyu vani twithitwe twina thina mwingi muno twina vuvyu andu mitu makuka makoswa makwatwa na mamina kukwatwa matwa vayanzini ithi twambotia mandu ala monthe twina movyu na mezioka azuma mandu azumitu makwatwa tumaluka kula twathi mezioka tina mekwa kwa kwambia kutungea nemo na twakuna report andu azuve action makosewa na serikali kindu kichonthe ni chene kwa utwikata nikio kitu twete ba kanono nikatu tone kutetheka. Ngini maweta siko sio vithuka masani motuku ni makundi alangi sithitwe sikathi cha muno kithekani ki na kutamba icha Mugo otondo makwelesya ni kunena Mugo ithio twokite kwete Mugo ithio twokite kwete mbala na nye no kito kwara kitheka ni me ciana ciakwa ndi mume
anokite kwima ende yubau diba tu andibe kala ona mbe itheka chakwa kinaikite na kekite nye nokito ku complain nitungiwe kitheka chakwa ichatewe no andu asu na twenda muo ithe twikwenda ndeto mbingi twenda muo kuma na mekulu ya makwani alama mamemba maikundi imethito nayo ni kutumito matethwa na evinda iania kutwaisya maundu mona mbe na imenda serikali kwithukisya kiochona kwetu usungio wa muthi wa ngusanisyo ii na kila kikundi kikwikala kithekani kikwithukiswa ni maofisa mo CCI pate kuva kuswa ni nanangirwe evinda matuku mengi na nenge evinda thakwa matuku ala monze nanangire evinda diona kinungu kwata no na manza mbezo kwa mbezo zuru manze mbezo twete kotini bigia withe twenoye evinda ila twanangire tinge ni evinda ya miaka karibu 3 nanangire zonze kwa ndi manza silingi ngeke amuko ni manza silingi nengete loya twendete kotini twibe loya tukazile kwa ndezine zile achau andu ala motungena no mwene motubia nange methi makwiba silikali kwa zetu kwata tukwambia utinda twananganite evinda kwanangane utunge no ronyo kwa twalika waka nyonyo police station watwike walika mbeza umangili bibiti na bandu na andu na ikoti ndu nekata twazia twendona ngani atwa wekoti akwatwa atwa koni tukwa mungani ndo kwatwa nikikitu mtu kwenda manya nikikitu twaite kwezi kitu kinyonyo sitoanda nduliwa twekwenda polisi kanyonyo etu tethesie Tilivote Vilingi Wa Mauvoo kuma Kanyonyo ila Kitui Rulo County na Kitui ni Onesmus Chalo. Joshua Kimilo ni wenda serikali nene yambise kwikia mivango na mitatala ya kukitana nanza ila yivo na ila itonya kwikathi ya mono mithenya yukite itino isio sia Kenya kaiti yemwe kwa maukwata ngetha mbianu mbuane mbituku. Kimilo anena ukavindani kala eikomanite na NND kuondwa kunyaicha checks sia basari maofisini ya makilio mbunge kiu alame mukuyoni kaundi ya Makueni otono mwani kwitu Caleb Chalo ukuelesi. Moyumbe Joshua Kimilo itina wakeka locha kwa basari kwa maniwa makilio mbunge cha kaiti nuwose viso yindi ni wanena nyame moko imwana andiki mama ovo kumienda serikali nini kwike mevango kauta ya kwikithia kana nemeta na NND nanza na mwana kuma isio ni ilita na kwa tambua kana ngetha ya kuyana na vala ingi wenda etho imefertilizer ula unenganwe na wone itina wa imikuma kaiti kunengana livoti kana liula mavandie na fertilizer ula manengetwe ni serikali ni womie kwa metoki itina wambua kutia o kwa vanini tuisikana twetele nzanene ila yukite bado na nikula serikali nikana yiwe ya mialama na kwatie leu na ku Rift Valley na ku Central kula kwenda leu nikana manya iche makumbeni maitu nikana windie para twelekele nitwenda na kindu na nikula serikali ngana leu skutu nzaira yukamba ni twaema kusisia nitukweza kuwa ndo makwete ninza ndo kwena nza nthuku iyo nitunenie na ministry na twamea maisie area ila tatu kwatambua nini takokwito pepa fertilizer la waili tekwetha wako kwitu ndikwetha andu alama na bandite matekite fertilizer usu ni makethie kindu lakini alama nekie fertilizer usu mbeba ciumie byo nundu fertilizer itakwenda mbua mbingi kwou matunenge fertilizer la waili te na muthanga bitu na climate yako kwitu kavinane kaundongo ino ni enda ali mwanene maika kwesiana chumwane twathi akikithia kanona icha wa basari ya kimanze cha silingi milioni 28 ni wambisya na vale seso yeye kukwatiwa kuendea ngina chuma twathi kilango asianika na umuthi twinengana 28 million ila tukuishu umuthi lakini total na ilo nenga na 55 million ila ni plani kulingana na application ila ni nasio kwa utu nenga na umuthi itu nenga na ingi wakatatu na itu nenga ne ingi otwende kwa nonu pesa ciukite niongwitha nenga kwa umuthi ni muthenya wa mbe watu ambio nenga na ni kulia alimu onthe maikatolunja ciana mambe kweka ciana cia mbosomanga na nenga ne basari alimu mambe kwetela ciana cia mbosomanga na basari cungitha na nenga ni kwenda kila tukwenda tuenda withitwa itwa twika kisomo uneni wa muyumbe uyu lwanza na kisomo ukakavindane kala isio imwe cia Makueni si muisio ni wa kwitha na nza na ingi sio kusia nza kumano na mbua nini elena kusuiwe na indi munao kwikathi ya okwa muno. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo kumava kaiti kaunti ya Makueni. Kalima kisio changu tani mwingia udholoni wa sua ni makulia serikali nene ila ya kaunti na ndumango ya ulau makwatane na kuitana manigwa kumanwa na nza ila yende na utulongania kisomo ainena na Mutongo TV skulu ni wa musingi wa nzawa mwalimu nene wa skulu woni wawetakana manigwa makunikite muno vala muyumbe wa kisio kiu cha osnguna wawetakana nukwende ya kusukuma kwisila mbunge walani wa maskulu kunewa liu utongiwe Lina Musangi na Mauvoa.
Utongoi wa skulu wa musingi wa Nzawa ulawi wodini anguta ni mwingi uthiloni wa sua kwa yuno lasimika kuwia manyi wosu kithitoni kia kumenze Nzawa vala kisio ki kitana kusia mbuona vanini na kwa kie nza kuikinyia mono mesiene uvamwe na maskuluni kama mekanika atambuka skuluni na vala tuedhewa na ivuso ya kunena na mui wa skulu vala waweta kwa uyuta uminite kwithiwa chawia ni kumana na sei kwa mani garama ya kuthoa liu wa kuwia siana kwithiwe thina mwingi skulu ino na bwetina asima na kwatianite makaumia liu makaua wa kurua ba skulu lakini bana ndio kuoma wethi alasi maina ki na ukula musi kuiliu siada simina matuko tatatu sitae si abikaku ni ukoma no kana ka kulu ikyau kakwati mena matukwana matae liu athali ta musi ungi ndeto ilasi kwa tomba ni mwalimu munene skuluni na vala waweta kana maumu ala methiitu kusana mbingi tasiambite kutia skulu kumana nanza kindu kila kitonya kuweta ukuna munene masomoni tikethiwa na program ya feeding ila nitwambite vidali na bwetina na umu waende ana ku affect maundu ma school kuka kubikia ta sino ni program atwambia kuuya wana uso ito na drop kuma school na inge wana performance ikathea with ondula tunasuani akwe kanesa then wa masomo masiana situ then wa KCP wana kisomo cha CBC na cha JSS kana junior secondary school kikethiwa na uitu kwa kie serikali ni sia kudo kumetana na Nza manyiwa skulu ni kithitoni kia kwa chamba ukisomo jibo ka sa mwanza siabika tuwa ka usulu twanenge kila kana ka kunda o kakombe okamwe nundu akungamia thayo tondu kuya musimbingi sitha ita tayari ju itu kule serikali ya leo likilela undu wa leo na ti skulu ya Nzawa yoka iskulu sio zetu asisia tweko kunikeli kwena thina mwingi pio serikali ya leo likilela undu wa leo siana isio thela Nzawa nuno na siana bingi kwa wesithela ikomete ku ikwethe isio ikyoya ko itu kule atongoi na ndo alangi malikile skulu na liwe to kuma skulu onaone ngano ko kando wa moli wetu skulu ya neke na bebe yonde ya serikali kuma ya county kubikona ya national government makalikile laundo na makosa mwanya na kunenga siana usito skulu neke na siende na kweli wana mugo ibinda dila me kusoma Muyumbo wa Kisioki ule evikite skulu ni kuvingwa mradi wa administration block ni waweta kana nukuthake mutalatala mbungeni wiki tuendete wakumienda serikali ya mbisi so ya kuweta leu maskulu ni hawa wanafunzi hata sijui kama wanasoma tafadhali nataka kuuliza Gachagua manake you are in charge of that special program leteni chakula huku Mwingi West we have got no other options otherwise mutaanza kusikia watu huku wamekufa wote na tutakuwa actually tunaanza bado mimi nataka kuhimiza serikali at this one should go to national news tafadhali fanyeni hivyo tusaidie watu wetu na chakula na watoto wetu na chakula we have got only a few months towards rain season na nasikia hata haitatosha utauni wathoke mashirika matema kiserikali ovamena mivengi vikie kumenza enenze amina nda nzika yone sia kumetana na munyao hata tunaomba miradi ya maji itiririke huko manake ile ambayo tumefanya ni chache mno na itatusaidia ukulio no wende kwa serikali ya yolo ovamana la metiuko ondomana ndomango yolo mavikie kulikila na kumeta na enenze ovamana siana sia skulu nanza ngoripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma skulu ni wa musingi wa Nzawa wodini anguta ni mwingi uthiloni wa sua kaunti ya Kitui ni Lina Musangi Otua mauvoni ama koneti Nzani kana kumana na kuongeleka kwanza na mwenyao isioni kwa dhukanio nyumukuni wa mutalisa mbungeni ya Masako olaingi na MCA wa Matungulu ya udholoni wa Sua Rafael Nzau ni wavingwa mulati mukuve wa kombani liu kunya ikisia alavinyi yeninza kisioni chake kisioso ye avingwa mwambana atongo imandeni kuma makanisa o ndema Matungulu valamethi wa namboya si mwanya kuvoya maundu kwa dhukanio alame kumbilite enenthi ondo mwanandi ya Kenya boni mutisia na Mauvoa.
Imandi ni kihothokanya vateku wathulona imwe kuma matungulu kaundini ya Masaku muthenyani wa mutheni maithiwa nambo ya simwanya afala yatubuna ila Allah esi atuiwa kisukioni wa dini ya matungulu ya uthiloni wa sua ama inenanisekana kuvoya maundu ala makonetie nthi ya Kenya wivuthini wa munyao na nza na maundu alangi maendelee na uvinyi ya ene nthi msi ya matungulu ya uthiloni wa sua Rafael Nzao ni wawetakana ene nthi ingine mavinyi kwithiwa kwina nza mbingi ingi matanavikia na ukwata kindu itina wa kuimakana mbue kwithiwa etana uwe isioni mbingi na kii kimwe cha matungulu ya uthiloni wa sua ni kimwe kina ene nthi ingi ala maendelee na ikumbelwa ni nza muno matungulu west nitutheke iwe mona kana nduvine iwe muno ninza kwanza ama kisikio ni mona tamu ya vine we chifu wita watomu ba wako mabanda ya umandi muno na ya umandi kwa ukwi kuthuku muno na icho inaisie wabiga mwizo tio nginoka lilikana Peazi atu sioke manzoni na sema matungulu west tusioke manzoni tukoma nei tuvoye na kuma na kwithisi ile yunasia nondo tuina kanisa not tuikiama kanisa onde ni choke tumipineke ye ma redeemed ma catholic islamu makanisa onde ala tuthaitha mwe yula withayo Mbaisi ya muthanyani wa munthe maikwatanise na kuvingwa mulati wa kumialiwa utethyo ula kwithwa inengana na numango ya luo vamwe na atongo ikuiene nthi ma matungulu ya uthiloni wa sua naumie na jesi ya jingi yolango yasia tuoka twamino voya baba tukongelo ndungi watu mandi andu maitu liu ala matetonya Rafael Nzao ni wamenda ene nthi kwithiwa na ngoo ya utethanya na kumatethesia ala matena liu gukwata kindu na ene nthi onthe kwikithia kanava yamwe manavinyiwa ni nza isio nisio na kutumia nza isio nthi ila matona umatethia ata kumaumilia kana kumatethia na kininio kila menacho etha we mutui make sure wa umala kana ka mutui ni wa manaika hii nundu twiyiye muno mbiyo cia kayava angi meke yo kuta Ewa natigo kwa unye ndina isie tubunze ima okutaso weze ile awithi okoma no amanakana ka mutui nikaye mundu natuima ndana kwa ndo na matezi mutui wotoma koma nakana sokoni mnduzi kana ka mutui wako kwa mtu ile ile zatu isene ndoka mama kwa yane kwa mutui na ko ikendo kutwa weli kukwinanza na nenge no kulilie okela mose mwe umianisie na wala wina kaindo kanini ndakaike jirani wake akomenanza oende kweka watene na muolelo kaindo ayo wiosiana kauto kazio Tambeya weta usie kwithiwa serikali ya kaunti ya Masaku etana mbisia kunyekisia ene nthi luisioni kivathukanyo na kwithiwa utalo munene wa ene nthi wende na uvinyika na kiki itethesia umatambia ala mekwithiwa maoswa na kwikithia kana ene nthi ni makwata liu isioni sionthe twineki nundu akwithiwa Masaku tuineso nengo liu wa molio wa serikali maseite yeki tui na itu tuikumia baba na nenge tujewa tutethanie father ndo kelasi umisio longe aho atona kwata kindu na no tutone nituinengete mithenya tukasia twibika matuku 10 niguo tukokoma nenge baba tuwane liula uketha komanetwe na tuenda kumya liu onetha no wete nusu kilo tio liu tuenda twetwe mutsele na mutu na mbemba Otauni wamenda tongo yonthe anyuve kutongoese mwene nthi na wiki kuna ulunga lumwingi na ukwatwa ni mathina kivathukanyo kivu kiumo ethwa makavikia no vinya ya mwene nthi kana kuvitha ya mwene nthi ula ni mukuni wa kura ni wa viongozi wetu kama wale watu wameshika maofisi mnashika mnafanyia hao watu kazi ngai yake usungi wametuki mundu apika no kuwete basari naye mo kuwete atwa kwake ndeve na mbesa mbingi ende na genga yake umaibithia male 10 nunu bena mwezi we kanza Utongo TV kuma matungulu kaundini ya Masaku nyene tawaboni mutesia
Mboya boni mutisia nundu wa Mauvoo asu na indi kiyo kiende na kuma kilangaliko ya Kenya ene ndima yenda kuitanwa na nza na mwenye ulome kumbili taindi tikuwa tekana silikali ni kuikia mawala nulama ili ite kuitana ene ndi pambothi mwabanini irusakedhete na Mauvoo mbele. Saingi ni wika landi ukekulia indi andu makiangania chao. Ngembesa ni ikundiri. Yu inyaga switinye na kuya onanga kuduma ni onanga thingi thangu ata ndiuma mbesa ata. Ndina mbesa. Na wenda ni kata. Maunika na chao. Ubungu we maisha makubi. Tuwe zaidi ya njamaa umwa kwenda ijita. Timukuna ka umuthuku muno. Nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu niwe kanga na amaku. Kila wachumwa kwambia saile na nusu sia wiyo. Wawona mwaje